Assalamualaikum kairan sambah bismillah tongkat kato disampaikan. Puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambah dititah dari mulut karang nabi senubari bari balabeh kadituri ampun jeri apa mana. Kalau penitang kadi mulai rundiang kadi bacu kau tembak tentu balamai pandang tentu bertujuan. Mangku dari itu makna memang. Belum. Tapi sungguh pun kemana tetapi kato terlimpah perundiangan sikapnya bana hati segalo engkunya mama dan sabandian duduk sejamba makan. Baru pun dia mah ditiruan galang suasu dia gia patapuk manggih babilang kita di paduasu mengaji di paduani. Manol alih kadi manol aso kadi bilang. Tempo dia wa kedatangnya mama ko jauh lah kami sonsong nak kena kami salami. Lalu sebuah naik ke rumah lalu ke jorong kedudukan. Lalu dua di kasur Pananggalu di bawah kiren tergantung di nikung tapi berkuliah.